ye kan abrante ye friend Joseph Osaya woba sini Twene ye friend Wayoosi Joseph Osaya se Wayoosi ya na wo kan dodo na de enim no odi nsem bi abeto dwa se eni kwan se Ghana fo ye ma ye wosono amanekuo no kwan anase tumi se omedi oman ne so biem da osi hu hia se MPP ebedi Ghana so di enti na ma ode kasa nsem wi osi MPP nye party a ode no ho to no so a obetima abo enti ono de wo kan ne aka ne chena osa aka ne de bia se MPP de eni kwa se Ghana fo ma omutumi biem se omfa medi oman no so da bi da osi enye kura enye iti no Ghana fo ye nhye ne so ti asema Wayoosi ika no ono Wayoosi ya adwene ade enti na oka MPP nko a na wanka NDC anka ho eno ne question krofo bisa sare enti na MPP fo nko na woka na NDC fo so osi NDC fo de okai dabi ifise omaye bia ma no okai mra na wode wo mpa so na wone ne kra eku omampanyini sesi ya Ghana mampanyini eboa no usika fam ema otimi ene owo kon ema odi owo so enkunim ntonim se NDC aban de ho kirewa omo eboa wo enam on papa bia onya free Ghana mampanyini John Dramani Mahama enchanti no enti no se MPP de yebenya kenu kwa se ke to abakura biem kayemfa MPP yenyai oman no emfama NDC fo na kade bia no omumom na omo enru oman no meso okasa ono na dwenkyere na wakere bia de ono ye opapa no obi so party fufuro ma won so aye obi so papa ti se wo begina nko a wo de so de ko kasa se dia eno so de ntwa ye wo na woni age na omo maka no so wo wadwe nko a ho na nko a so nkyɛn apem hwe mo mgu akire ti wo begina nko a ho kasa bia mehu nti no ye ma party ba ko nko antena so de a wayo kobra biem na amanyofo no uti omachi a omdo obekɔ na omdo waba ye wi a ye hwan oto akunya ti wayo mesrew saa nema wedie kan fa ho nyinjim o watu mu bia so ye na ka gya omo so omo na omonya omanyo asem na mo ya uri gya na omonye de omonye esi omo ya fine enso omo ya fine na o started ho kwagijima emwa kra yemfa ye story we so entoa so yemfa ye story we entwato ye former Greater Accra Regional Minister Henry Quartey na oye MPP ni ona enano pe yeda sole ya oninsem bi aba beto abontene osi ene se ono ankasa ne party nim no MPP ne party nim no party na Wayoosi se emu bi anto aba momo no ono ase ne party nim panimfo bi ayade ama na ye no yapa ene se osi emra start say wo gidin no wo ye nnwuma bebre no ho ena party no bi so party no panifo bi so esole say ombetia no onu se obo adwuma no omo agasa bi esole say omo ebetia no o de sanse me etu dwa e wa bra na owo ADOM FM dwa so ensem ena o de san komo we etu dwa say ne party no ohu omo sa no bi mo ye omo ho suma se krokro de don kro ase o no sere ase odo ase wono oze de sai ne ya ne kra ne se abra na o ye regional minister no na wo ye nnwuma bebre nenam se empanifo no bi start se o mo sole etia no o mo ma o jai ne ma o yina project ahodo na o yina no aban mani jai so on train kakra o si na wonim se ne party fo na bi na hye esuma se yes ade no abra yi o mu firi aban mu no eno hu se ne mpanimfo no party mpanimfo ni bi na hye sumase di saade kotia no na wa party ni na osori kutia no o yes ase moa ebe na ka se ento abamamo wa party ni o ye adwuma ebe mo party no di no akwa animu no na mo aka se mo se atwa mo asa soleti yo mo ti asema ye papa former Greater Accra Regional Minister odi tudwa no se osoro amanyekuo no panifo bi o ma sabi like ase do ba ye no sere kwa kra ye no esre kwa se ye besre setezi oso no obi a obesom ye e wono kredie mu e ma ne party no obesom ye pa e wono kredie mu a wono de onse wan fan tro anka na manyosem a wo ye ho ba aye no won wa se ne party fo na ankata etimi asole anase esole ye etia no ema ni project ya ni ma bibia wo ye no ojaye anase aban ma ni jaye no aye ne ya papa aye ne ja ti osono manyekuo osono amanyekuo no asama e papa se mfantom anim se mo amoye mo ho se mu ase
yehu ne keka wo se munyai emmoa ma manyosem ye dai enkoso emmoa ma party empunto ye dai enkoso nti wo sere mo se sa ne ma na ekoso no de obenya kama bi nsi biem na momfo odo pa entenase se de mo party ne muso munya akonya de a na mutim ba ban ma mbetimi de odo ene bibia kokoro ye papa ye etimi de asom ama biaga aka eye Ghana man ti asema ye papa Henry say ye fanto monim no hi 24/7 so subscribe like share comment ma foforo wona wonya bi hwere so no obetimi enya bi ahwe dia me jeso ane Breto Nana Safo Edu Kantanka Makram.